taku rongo taka ki gai o pakipakia. Parakaro mua o taku whakāhu i reina. Nānei hari ki reina. Tai ko. Nā ui hari taku whakāhu ki e ngai ka niki mai e te rātu o uniko. Koenei a Koro Pat Kingi i te wā o te ora. Nōna hira ka nehu atu ia ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna ki te maunga o Taupiri o ki atu ai. Taku pānga ki te kraua nei, ka aroa nei au noho atu ki aia, i runga anō i ngā tūmomo mahi katoa. Atu i te rua tekau tau. Taku hoa haere ki runga ki ngā paipai. Taku hoa haere ki runga i te whakawātea whenua. Taku hoa haere te taku ngā tātou karakia. Taku hoa haere koro ki ngā manuwhiri tuārangi. One of the great things about our Koro Pat was that he was able to mentor and whakamana kia te tamariki in the mokopuna e te kura. So yeah, he was very well regarded, very highly looked up to, but more importantly, had a heart of gold. Ko noho tata māua roto anō i ngā momo mahi katoa hāngai puana ki te kīngitanga o tira. I tō mātou taki wā o konei o rangiriri. I te tau 2021 ka whakawhiwhia ki a Koro Pat i tētahi o ngā tohu nui whakaharahara o Kiingi Tuheitia mō ana mahi nui mo te iwi me te waka. He upoko māro e te hiwa. Ka noho tangata whenua mai te huatau ki roto ki aia, i te hirikapo, i te manawa rāno, ka au, toka atu rāno. He akoa pēwhi te māma o te whiu o te kupu ki aia, te māro rāne e kore te kaumātua e neke, ka au mate no atu. You know, he's a man of a real strong work ethic, taught us all what work was all about, but also had a really kind and loving heart. He kaumātua, taipaki ki tuara pahore ki tāna e whainei, he akoa hea te mahi. Ka are tangata i tuatu i aia, o te whakapau wera, i te whakatūtuki i āna mahi. Ka mutu he nui ngā kōrero ka rere i te wā o te tangihanga mo te rangatira nei, ka whakapau wera ki te tutuki i āna mahi katoa. Taking that photo, especially on the marae. The marae is in Bawai. That's the best part of it for the marae. Yeah, mō tātou. Mai si kuki, mā Aukaha.